Kad dođe jesen i dani postaju svježiji, vrijeme je da razmišljamo o sadnji luka i češnjaka. Najbolje ga je saditi krajem rujna ili listopadu, jer prerana sadnja može dovesti do prevelikog rasta prije zime, a tada se mlake stabiljke lako lome pod snijegom. Ako želimo imati mladi luk već do kraja godine, sadimo ga u plasteniku. Tamo se sade krupnije lučice koje brže rastu, pa se već u prosincu može čupati svježi mladi luk. Za zimsku potrošnju uvijek je važno da glavice budu krupne i zdrave, jer se takav luk može čuvati cijelu zimu. Dobro je saditi na razmak od 10 cm, jer gušća sadnja dovodi do sitnih glavica i slabih uroda. Luk podnosi niske temperature i u plasteniku može rasti gotovo cijelu zimu. Na oko 5 stupnjeva njegov rast se znatno usporava, a kad temperatura padne ispod nule, potpuno miruje. Ipak, prezimljava bez problema i čim zatopli, ponovo nastavlja s razvojem. Prije sadnje treba obratiti pažnju na lučice. Često su u prodaji netretirane, pa mogu sadržavati bakterije ili spore gljivica. Zato ih je potrebno dezinficirati. Postoji više načina, a prirodne metode su najpovoljnije i najsigurnije jer ne sadrže kemikalije, a osiguravaju da češnjak raste zdrav i otporan. Danas ću vam pokazati kako da to uradim. U pola litre mlake vode dodajte 1 žlicu sode bikarbone, koja se često koristi za namakanje češnjaka prije sadnje jer djeluje kao blagi prirodni dezinficijens. Na taj način uništava spore gljivica i bakterije koje mogu uzrokovati truljenje ili bolesti biljke. Tako tretiran češnjak brže i zdravije niče te stvara snažnije glavice. Namakanje u otopini sode bikarbone ujedno smanjuje napad štetnika u ranim fazama rasta. Zatim dodajte pola žlice nim praha, jer ima jako antifugalno i antibakterijsko djelovanje, pa sprječava razvoj bolesti poput truleži i plijesni. Osim toga, nim odbija mnoge štetnike iz tla, primjerice nematode i ličinke insekata koje bi mogle oštetiti mlade biljke. Kada se češnjak tretira nim prahom prije sadnje, stvara se prirodna zaštita i biljka kasnije raste otpornije. Uz to, nim je potpuno prirodan i ne sadrži štetne kemikalije, pa je odličan izbor za ekološki uzgoj. Možete ga kupiti u svim boljim trgovinama sa zdravom hranom. Ubacite češnjak u otopinu i ostavite da odstoji oko 2 sata. Zatim ga izvadite i ostavite da se osuši. Ovu otopinu nemojte baciti. Dodajte još 1 žlicu drvenog pepela i sa time možete zaliti zemlju par dana prije sadnje. Češnjak najbolje uspijeva u blago alkalnom do neutralnom tlu, pa je važno obratiti pažnju na pH vrijednost zemlje. Idealno je kada se pH kreće između 6,5 i 7, jer tada biljka može pravilno usvajati hranjive tvari i razvijati snažne glavice. Ako je tlo previše kiselo, češnjak često ostaje sitan i osjetljiv na gljivične bolesti, što ga može znatno smanjiti urod. Dodavanje sode bikarbone i drvenog pepela može podići pH vrijednost i stvoriti povoljnije uvjete za rast. Takva intervencija čini biljke otpornijima i potiče formiranje krupnijih i zdravijih glavica. Ipak treba paziti i da tlo ne postane previše alkalno jer vrijednost iznad 7,5 također mogu negativno utjecati na razvoj češnjaka. Prijatelji, pogledajte i naš sljedeći video na ekranu. Hvala vam i pozdrav!